Kini kisan mut ki MLA ki balahir syukino dikentuk uba renek ton leng dok tongkar MLA ke mokorban uba proses di saukumie MLA ke maulai uba lambor malnyang MLA ke nongkrem ba meral bonsim MLA ke nongpo mad ba syitlang pali MLA ke sutengah saipung. Kini ki MLA hadian bekladep ban ian okam kilalit ben peneso no ilade bergesang United Democratic Party UDP. Haka bala priang subhai ki do presiden ke UDP uba Ahmed ba leng do rengkat ke jingan lang kinong gelam ke UDP ki begentup uba pol leng do ba Titos Starwell Khan bat kibai. Hendrai hak ni ke jingalang nak liang ba proses di saukme syamlala banwan ke jingalang namar badan ke jingklat beliau ha ke yeng jong Uba Ahmed ba leng do ulah priang subharu yo MDC Kajante Hills Autonomous District Council nak seng NPP uba Arbor Hima Darnay ubulawan penyeso no bat ke UDP. Bala pedang subharu ya kinong yalam bagi nong kershan jo kinong mikmat kejela. Nalur kani uba Ahmed baleng do ulah pelat pat ba ya kejingwa election jong keseng UDP pada ke website jong keseng. Kisangut ki MLA ha bakaran kejingalang kila penpau ba kejingwan jong ki ban penyeso sya ke UDP. Kali de kejing temu ban penklanya kini keseng riu luom nang bakan yo ban penurlong. Ya kejing kwa jong ki pat ba bat ban ulakam gejeng sensyara kejela hadin ke election bat kerman scam bagi UDP kan yo bentau marwe ya ke sorkar. Uba Ahmed ba leng do ulong bahadu menta keseng UDP keladap ban mendapat ba ke kerteng jong ki sopongut ki kertong ke banyakon ke election MLA na keleng ki constituency jong kejela. Bat ulu kentui kinong kit kam ba kinong kershan bakin Trishtom kenang bagi kertong ke UDP kin job dan buram ha kane ke election.